dear. Welcome to our beautiful town. Hello, thank you. How tall is this clock? This is a big, wonderful clock in the wall. It calls Big Ben clock. It's situated in England. Oh, I remember. The clock that my teacher told me. Hurrah! I saw! Иши Амирбекова Акбермет Зууровна. All the information about her contained in this clock. Amazingly, let's look. Guys, come here, please. Амирбекова Акбермет, my teacher is. From English, always she teaches. Амирбекова Акбермет англис тили сабагынан берет. Creative, well-educated, decent and successful. Чыгармачыл, билимдүү, так жана ийгиликтүү. From Olympiad takes first place. People's always in the every years. Олимпиададан алдыңкы орунду ээлеп келет жылда окуучусу. My teacher students in America studies far away with pleasure. Эжекемдин окуучусу азырда окуп жатат алыска Америкада. In the country digital teacher, but takes place easy and winner. Өлкөнүн Санарип Мугалими сынактардан эч кыйналбастан жеңип келди. Organizes different race, motivates for the first place. Өткөрөт түрдүү сынактарды, шыктандырат билимге окуучуларды. Plans future usually, works always fruitfully. Өз ишин мыкты билет, келечекти пландап жүрөт. She is demanding, she is creative. From dancing usually active. Эжекебиз талаптуу да ар тараптуу. Би өнөрүн өздөштүргөн таланттуу. She notes at school English day, works with platforms in different way. Мектепте англис тил күнүн белгилеп, түрдүү платформалар менен иштеп келет. She has many students all over because teaches with desire. Чет өлкөдө окуган окуучусу көп, анткени эжеке сабакты мыкты өтөт. Participated in different Olympiads. The students forward training to direct. Түрдүү олимпиада сынактарга катыштырып, окуучуну алдына сүрөт талпынтып. Educators teacher for media, tutors and peoples everywhere. Медиа сабаттуулукту мугалимге үйрөтөт, окуучуну мугалимди англисче сүйлөтөт. You are